ngam siamla mundur bana kinong yalam barang ba jongka RDA jong baro atli ki parti pinibit yang banlong ugertung bandekun ya kenega MP election na kacelong ST parliamentary seat upun usam kajing dawa ban penrung ya nanti ketin kasih ya cedul kajindul kampon yo ialah kajong kakadat karoi kapar batunta terter kinde kimat kibangin tanang yang penting ban keren nang ne sakmat kinde kimat kibangin dan hak penyakun nang ne sakmat ban penurlong ya ngong wat pendi ko handen go para bagi bapidang dan nak palang mentang antarwa ya ladi bandong ngangan dai kesur ke jongpi atau pinai ler yang nak bor bangan dera ya kesur ke jongpi ke pokok lagan ngan keren ya KLP ngan keren ya pot usam ngan keren ya kejin pendrung ya ketin kasih sedul ngan keren ya kejin tawa ke jongpi nam taban yo asa berkadet batiwei ai yang tang ya kabor ngan keren na beta jongpi bat mentala na mapi ya ki usurok ngangan ya ki dai pokok lagan ngong wat pendi dalai nu em Bro si katang yo ut memang Banong dan basnutu ya pi bandan basnutu yang ini sen balang menta ngaladai si menta jeng basen balang bak basnutu yang yang kejing kia yang kejing anglut bad yang kejing terang dulu kijing pendi ke bawah bila syam ulati ke bawah bila mat kijing syak tong jeng kipolit ke bawah pihak ban pedret nak kawai ke pos aku report ladang idon kejing basnutu jemut menta nila berpen kelai tak vision kijong ki pintu reality yang penting kena Pagjing sya sitom ki jongpi ki kes ki baba pi pikit baro si renjan haka jengin ke jongpi tumbang ngarung ngakit menta si renjan ki kes haka jengin ke joma ni dei berpenting kena begini kijing sya sitom ki jongpi ki poi sya ke jingjok lam tak hari pi bunsen chwa ban kren to da perkat dei ban perkat sis pasil